Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli niya mga tayo manghud na mga kama Islam, magtantuod intiap-tiap manusia wayroon dado kaing datungan niya wat malaingkan amo na ing kamatay niya. Wayroon da ing mga manusia tumaktap in kabuhi nila rendi hadunya bat malaingkan ipagbak nila ing kamatay nila. Asabab din dito mga tayo manghud na mga kama Islam, uno bahain jumatu apabila in manusia datungan sin kamatay nila. Bang baha sila hibutang na maun pakubol nila, uno na bahain jumatu kanila. Kaya baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mga makna niya apabila mapatay ng manusia sarta ihatod na siya matupakubol niya in family niya, in ahli niya, magbalik na papamaybay nila. Di magad kanya sumud palom sing kubol niya, minsan pa yung kaaunan kalasahan siya sin pamilya niya. Bang makabalik na in ahli niya, in family nila, pagkabayan nila, tumaykod na rin doon halugal piyag kubulan kanila. Dumatong na maun indua malaikat, pangasubuhan siya sintu pangasubu. In pangasubu panagnaan sindua malaikat, marabbuka, isiulong niya in Tuhan mo. Bang matan in siya nagtutuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, niya magad sindiya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta limalayo hamanga panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalunghayan siya magjawab sin pangasubu panagnaan, in jawab ni Rabbi Allah, in Tuhan kulong ni Allah. Pagka najawab nin pangasubu panagnaan, asubuhon na sab siya sin pangasubuhi karwa. In pangasubuhi karwa sin dua malaikat, man nabiyuka, isiulong niya in nabi mo. Bang matan in manusia ini nagnanabihan nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, miyamagat sin sunnat niya, na mamaugbog sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalunghayan siya magjawab, in jawab niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Nabi kulong niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagka najawab ng pangasubo panagnaan, iban sin pangasubuhi karwa, asubuhon na isab siya sin pangasubuhi katu. Laung sin malaikat doon halom sin kubul niya, madinuka, unulong niyan agama mo. Bang matanin siya nag-aagama sin agama Islam, in jawab niya harwa malaikat, dini al-Islam, in agama ku amunin agama Islam. Asabab din dito pagka najawab ng pangasubo panagnaan, iban pangasubo hikarwa, sarta najawab niya ray sabin pangasubo hikatu, manawag-tawag in malaikat, sarta mag-report magtupa Allah subhanahu wa ta'ala, inipon inilaw niya namamarat saya, inipon ini bariman. Asabab din dito, makahatin ka malaikatan hataas sin langit, sinin ikaw namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin ikaw nagtutuhan pa Allah ta'ala, sinin ikaw nagnanabihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makahatin ka malaikatan, sinin agama mo amunin agama Islam. Asabab din dito, daapon sin Allah subhanahu wa ta'ala in malaikat, papaukaban, papaluahon in kubul niya, sampay in luwag sin kubul niya, bang niya aturun, di naabutan sin pangatod niya in luwag sin kubul niya. Lumuwag in kubul, sibi-sibi, sabab sin najawab niya ito pangasubo. Sarta, papahanigan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kubul niya sin halig dahing halam sin suluha. Bukun hat bihat tu intu tumbasan, bat malainkan ipahamut kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala,
in hamut sin sulha doon pa siya halam sin kubul niya. Nauno ba makasud na siya sulha, di pa siya makasud halam sin sulha. Karena indoon paghulaan niya pagtawon alamul barzak. In alamul barzak amuyaun in alam in lugal paghulaan si manusia puas sing kamatay niya hari padumatungin adlaw kiamat. Dahin doon halugal yaun nagtatagad-tagad din kataan manusia bang makiamat in dunya. Karena bang nakiamat na in dunya dahin dituhat tumaaw na paghisab. Dahin dituhat tumaaw na pagbista. Bistahon amal ibadat si manusia. Doon naka in paghulaan niya puas sin adlaw kiamat. Maghula siya matto pasuluha niya. Atawakan bang mangiing kakahinang niya. Maghula siya matto falam sinafinar ka jahannam. Wa na'udhu billahi min zalik. Dahin doon haon mga tay manghud na mga kama Islam. Kana naman niya na innanam sin sulha. Kakitaan niya na in paghulaan niya halam sin sulha. Asabab dahin dito pagka siya makananam. Iban makakita na siya. Sinduhaing daing hakubul piyag hulaan niya. Mangayu siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Tuhan kulaw niya kiamat na dunya. May ta mangayu siya doa hipakiamat na dunya. Karena mabaya na siya maglain. Dahin doon na hula niya. Dahin doon halam sing kubul niya. Maglain siya harap matupalam sing surga niya. Amuyat ti mga manusia. Miya magad harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miya magad hasunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-aagama sin agama Islam. Biyariin na baha. In mga sila manusia. Maligwat haagama Islam. Biyariin na baha in manusia. Di sila magadapang hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno baha di na baha sila maasuburin dun halam sin kubul. Wairun pagdoar wain katan luma wairun halam sin kubul asubun sin malaikat. Mga suburin malaikat kaniya. In arisin malaikat biada sin pangasubah tau beriman kaina. Laung sin malaikat marabbuka. Isyulaw ngin Tuhanmu. Di siya makajawab. Sin Tuhan sa munal bat malingkanin akhirnya la adri. Di kulaw niya kaingatan. Hapangasubu panag na ansad jari niya na majawab. Asubuhun na isab siya sin pangasubuhi karwa. Laung sin malaikat man nabiyuka. Isyulaw sin malaikat in nabimu. In jawab dia la adri di kulaw niya kaingatan. Asubuhun na isab siya sin pangasubuhi katu. Laung sin malaikat kaniya madinuka. Unulaw si malaikatin agamamu. In jawab niya, ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Ha law niya di ko kaingatan. Diungog ko sa jay manusia namong hadun niya simingod sa bako. Amo natin mga manusia. Bang din di hadun niya bang mo asubuhon bang hisuin Tuhan mo in jawab nila Allah. Sumuhawa bang sinada akong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata wa atuz zakah. Tindog kamu sambahayang iman ungsud kamu jakat di na sila magsambahayang. Nangako sila rihadun niya batin Tuhan nila Allah. Sa siusulang nilendaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila nayat yung mga manusia. Himihinang singkat simpang sinlanggal sarap Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din diturito halam sing kubul. Di na sila makaputing biak simpagputing nila rihadun niya. Di sila makajawab. Di nila kaingatan bang isin Tuhan nila. Asubun na sab sila si malaikat. Laung sin malaikat man nabiyuka. Isyulong yung nabi mo. Di niya ra kajawaban. Isin agamamu. Unin agamamu. Di niya ra isab kajawaban. Asabab dahin dito manawag tawagi malaikat. Inipon inilaw niya putingan. Putingan inipon niya un. Nang himuting sadyarin di hadunya. Ada puning kasabunalan. Simusulang sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simusulang pa Nabi Muhammad. Simusulang harakan sin agama Islam. Asabab dahin dito uno bahain juma to hamanu siya yaun. Dahin doon pa siya halam sin kubul niya. Magtuy siya lubakan sin malaikat. Lubakan sin malaikat in manusia di makajawab sin tupa ngasubu halam sin kubul. Sampai kiabaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsilawak in manusia doon halam sin kubul niya. Makarungu in katan pia panjari. Bat malainkan amurain manusia indi makarungu. Di makarungu si manusia. Karena bang yaun diunguk si manusia in silawak sin tau sisik sa alam sin kubul. Mabisu marupang in manusia sin silawak nila. Asabab din dituya tu piarunguk sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Hamanu siya biya katuk tanyo isiksa dun halam sing kubul. Bukun siya hat lubakan halam sing kubul si malaikat. Bat malainkan gipitun pa siya sin lupa. In lupa da yung hababa niya. Piag kukulangan niya gimipit kanya. In lupa dapit pataas piag tawon kanya gimipit da kanya. In lupa da yung hakid patu palawan na gimipit da isab kanya. Sampai magliw ing gusok niya makaagput gipitan sin lupa. Magbalik na isab pakare asali niya. Ubus gipitan na isab sin lupa sampai magliw ing gusok niya. Bihat to na sadyang kahalan niya ron halam sing kubul niya. Manusia di niya kaingatan in agama niya. Manusia di niya kaingatan in Tuhan niya. Manusia di niya kaingatan in nabi niya. Bihat to yung jumatukan niya. Bukun hat bihat to yung jumatukan niya. Bat malainkan ipapaukab sin Allah subhanahu wa ta'ala na finar ka jahannam. Doon pa siya halam sing kubul niya. Kana naman niya na infasuk sinafinar ka jahannam. Dahil doon paghulaan niya halam sing kubul niya. Sampai sunuhun in manusia kana naman niya. Infasuk halam sinafinar ka jahannam. Pagkabihat tuing kahalan niya. Pagkabihat tuing kana naman niya. Makapangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi la takimis sa'a. Ya Tuhan kulong niya ay mukiyamat in dunya. Karena kita niya rin paghulaan niya narka. Di siya mabaya makiamat in dunya. Karena bang nakiamat in dunya. Wairuun na doa yung paghulaan niya. Ba't malingkan afinar ka jahannam. Asabab din dito mga tayo manghudam uhakam Islam. Babaon pakabuhi ising kita nyo. Baba kita yari pariha dunya. Aun pa waktu na to mag-amal ibadat. Aun pa waktu na to humati sin agama Islam. Aun pa waktu na to mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pa waktu na to mamaugbog sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suway na to yat to ingatun luay sin kabuhi na to. Bang bahain to farkala ini. Di na to kaingatan dahil di hadunya. Di na to kaingatan lukay sing kabuhi tanyo. Biyarin nawa bang dito halang sing kubul. Wayron na maghinduk kato tanyo. Dahil di hadunya on pagkapangasubuhan tanyo. Dahil di hadunya on pamagpasampay kato tanyo. Hasabab dahil dito suway na to ini pagmuhut-muhutan. Lukay sing kabuhi tanyo. Lukay wayron na to papiagbak. Ing kamatay sing kitanyo. Lukay wayron pakitanyo. Naglain mon palam sing kubul. Lukay ing kabuhi tanyo rendi pakayon na to mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din dito mga tayo manghud na mga kam Islam. Subay na to ingatun in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagpapanjari kato tanyo. Siya in nagpapanjari kato tanyo tunggal isa-isa niya. Wayroon nakatabang kanya. Wayroon imiban kanya. Tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ha manusia. Damit kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya raysab in nagridziki kato tanyo. Wayroon makaridziki ah manusia bat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatin Allah subhanahu wa ta'ala siya nagbuhi kay mo. Siya raysab in nagpatay kay mo. Wayroon sa kutunya tunggal isa-isa niya. Asabab din dito, subay kita nyo manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin panawhid ini pagtawahun tawhidu al-rububiyah. Subay na tuyat to ingatun. Damikian subay na to ingatun dahil nga pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala siya tagmustahak pag-ibadatan sing kita nyo. Wayroon mapatut pag-ibadatan. Wayroon mapatut pagtagipunan. Ba't malainkan Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya. Wayroon sa kuto niya. Daw sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ya kamu mga manusia pag-ibadat kamu patuhan nyo. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Amuin Tuhan nagpapanjari kanyo. Iban damikyan siya ray sabin Tuhan nagpapanjari ha mga sila nakaunaray kanyo. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Amuin Tuhan nagpapanjari hakin lupaan patag. Was samaa binaa. Iban damikyan siya ray sabin nagpapanjari sin langit piangkat niya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Damikyan siya ray sabin Allah subhanahu wa ta'ala. In nagpaturun nagpanawag sin langit day nagpanawag sin ulan dayong hataas sin langit timu manin ulan harap maripangin lupaan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum piyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala biuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala in partumbu-tumbuhan inyan daw sin Allah subhanahu wa ta'ala rizqan lakum rizki kanyo ang pasyunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat puas deng hapang daaki na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piasuno sin Allah subhanahu wa ta'ala in panglangin niya. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayaw niyo tuod lawang ilimbangin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to kaya ingatan niyo. Dan di ayat ini
piag paagat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangdaaki niya papag-ibadat iban panglangin niya papagsyirik biya day sab sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala aruain surah daw sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a pag-ibadat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ayaw kamu magsyirik kanya hang sulag uno-uno day diha ayat ini piag paagat sin Allah subhanahu wa ta'ala insa lagu-lagu dia akan niya iban insa halga kanya amunin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala siupat niya rin doon isab insa lagu-lagu liangan niya insa lagu-lagu do sa harap patukan niya iban sa lagu-lagu hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pagsyirik lang sin Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a pag-ibadat kang pa Allah ta'ala iban ayaw kang magsyirik kanya hang sulag uno-uno amuyat to mga tayo mangudna mo ha kama Islam in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala di mamarahi in pag-ingat mo patuhan mo batlaw mo siya nagpapanjari kako siya magbuhi kako siya magrijiki kako siya magpatay kako di mamarahi in panawhi dendit tuhatto bat malain kan suway mo siya tunggalon pag-ibadatan suway ko mag-ibadat matto kanya way pag-ibadatan mo bat malain kan tunggal isa-isa niya na bang kau nag-ibadat parukain din kanya biya na si mangayo kau dua apa rukain din Allah ta'ala mangayo kau dua apa mga kubul mangayo kau dua apa mga nunok inya to rin bukon din nga ibadat bat malain kan inya to din ha mga salaggo laggo do sa pa Allah ta'ala inya tulong si mga ulama nakalamod siya din ha pagganon syirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pawang munahinang ingkakahinang syirik ini tantu-tantu bangkaw iabutan sing kamatay haway mo kaya pagtawatan ingkakahinang ini nakahinang kau sin kakahinang sa lagu-lagu do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban bangkaw iabutan sing kamatay diampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in fardusahan mo law sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi jannah wa ma'wahu an-nar magtanto di siu nagsyirik kanya yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulha in paghulaan niya amon na finar ka jahannam harukaing ayat law sin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad awhayna ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin magtantud lang sin Allah ta'ala nagwahi na kami mon kay mo ya Muhammad la in asyrakta bang kolong niya magsyirik la yahbitanna amaluka mabatalin amal ibadat mo wala takunanna minal khasirin iban makalamud na kaureng ha mga tao na lulugi mga tayo manghud na mga kami Islam in kakahinang syirik mamatali sin amal ibadat mo bang kau nag-iibadat ubos nagsisirik kau maupas nin sambahayang mo maupas nin puasa mo maupas nin zakat mo maupas nin haji mo maupas nin katan amal ibadat mo karena pasaw niya to sing kakahinang syirik asabab dan dito dahil hapag ingat mo sin Tuhan mo suway mo ingaton bang unin dia akan niya damikyan suway mo raysab ingaton bang unin diangan niya hasupaya mo kalayuan hasupaya mo kaaniban amuyat din dahil mga pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala ingatun min Allah subhanahu wa ta'ala unhak daynun kaymo unin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia way unduhay bat malangkan amunin pag-ibadat hati niya suway kau tun mag-ibadat hasupaya hikatunay mo hak sin Allah subhanahu wa ta'ala daynun kaymo na unuwa ba mo kya tunay hak sin Tuhan daynun kaymo hikasung baha sin kawas sa sin Tuhan hikasung baha sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala atau bang kau isab nagmaasyat himinan kau si mga dosa sa lagu-lagu pa Allah ta'ala uno ba kumuin kawasan niya kumuin kabasaran niya in Allah subhanahu wa ta'ala sibuk na nag-ibadat kau sibuk na nagmaksiyat kau di da siya mapindah di da siya maharin bat malingkan bang kau nag-ibadat in tutong basansin amal ibadat yan hirihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan bang kau isab na ginang maksiyat bang kau riampunon sin Tuhan iban wayron kau nakapagtawbat inyan day sabi pagbak muray sab haadlaw mahuli asabab dan dito bang day hapag-ingat sin Allah subhanahu wa ta'ala suway mo ingaton in mga diakan niya sarata pagbukan mo iban amalan mo iban ingaton muray sab in mga piyanglangan niya hasupaya kalayuan mo amuyat yung pag-ingat panagnaan amuray sabyat yung panagnaan asubuhon sin Allah asubuhon sin mga malaikat halam sin kubul marrabbuka hisuin Tuhan mo asabab din dituluay sing kawoy muri hadunya ingatan na hari pa kau hipagbak sing kamatay mo hari pa kau maglain mattu pa kawhi amin paghulaan dito haalamul barzak dito halam sing kubul mo inhi karwa pangasubo na sabot na to kaina man nabiyuka
Isiulong si malaikat in nabi mo. Bang muri kaingatan din di hadunya biarin na bang korito halom sing kubul. Bang muwairuun biag bunga din na insunat si Nabi Muhammad biarin na bahin kahalan murid to halom sing kubul mo. Ingata in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya biak day sabkato tanyo manusia. Biak day sabkato tanyo manusia. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na yung kahinapusan Nabi piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pakahinapusan umat ini. In Nabi Muhammad piag anak siya rin nung nahula Makkah sarta piag anak siya yatim anak ilu. Piag anak in Nabi Muhammad doon pa siya halom sintian hina ni nawapat na hiyamak niya. Limugay man siya piag anak siya hawak to niya kasiwi-siwi panawapat nasab in-ina niya. Bihaping kaunan si Nabi Muhammad anak ilu. Dahil doon siya naguhula Makkah. Doon man in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah. In siya hawairun pa siya nagwal Nabi. Hawairun pa siya nagwal sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi. Kikila siya sin taurin dun Makkah in siya usog kapangandulan. Rajulun al-amin. Biya na sin jimatu hawak tuman nagpinda in mga Quraysh. In mga naguhula dun Makkah. Hawak tuman diayaw nilang Kaabah. Miabot man sila mon papagbutang na sin Hajar al-Aswad. Hibalik na siya mon pabubutangan niya. Nagkalu in duhaing bangsa Arab din nun Makkah. So may ta in tiap-tiap bangsa Arab in kabayaan nila sila in umulin sin Hajar al-Aswad. Inambuk bangsa isab in kabayaan na sin umulin magbalik matupabutangan niya. Inambuk bangsa biat turaysab. Asab din itusong sila maghilo. Sampay aon hambuk din kanila nagpawa sin pikilan long niya suway maon in kasulutan sin kita nyo. Dahil nga mga natali niya maon magpasulot kanila banglaw niya on sumud day nun halawang sing kaabayan sumud hambuk usog day doon magpahukom kita nyo kanya uno-unin hukuman niya magrida na kita nyo sartain simud day dito halawang yato amunay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-ingat mayan singkatan, pagkita nila Muhammad, Muhammad in simud, halawang si Makkah, in ulak singkatan, hadha rajulun al-amin, radinahu. Amunayan lang yan usog kapangandulan, magrida na kami kanya. Magrida na sila, hukumun hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihukum sila sin hukuman kaadilan, law sin Nabi Muhammad, kakamulaw niya kakana, uusang panyo butangan in Hajar al-Aswad doon at asyaun. Ubusin katan bangsa umulin siya rin di haruhul. Hahigat sing kakana yaun ang panyulong niya buhaton matupabutangan niya. At ining katan bangsa nakaulin siya matupabutangan niya bukun hambuk bangsa sadyang kimamput kanya naon ing kasulutan nila. Dan dito hatuway meron pa Nabi Muhammad nawal Nabi asal in pagtawag kanya daynun hamak ka rajulun al-amin usog kapangandulan. Puas tayong hatu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piaturunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wahi. Nagpaturunin Allah subhanahu wa ta'ala wahi. Impanagnaan piaturun sin Allah ta'ala pa Nabi Muhammad law sin Allah subhanahu wa ta'ala iqra. In kaunan sin Nabi Muhammad dito siya hagaru Hira. Nag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di matungin malaikat Jibril nagpaturun kanya wahi. Law sin wahi piaturun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra basakaw. Law si Nabi Muhammad ma ana biqari dia kulong niya makabasa. Bialikan na isab law si Jibril iqra basakaw. Law si Nabi Muhammad ma ana biqari dia kulong niya makabasa. Bialikan na isab iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Dan dito hatu timagda in wahi timurun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapanag na an wahi timurun kaniya kimahagad magtuin bagay niya i Abu Bakar As-Siddiq simud pa kami Islam yagad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dahil mga asawa niya i Khadijah kimahagad day sa bapang Hindu niya. Demikian hiya dahil mga bata-bata insimud pa kami Islam hi Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Usimun na yung mga panaiban nila.
Dan dito hat wayron pa Nabi Muhammad naraak nagpasampay sinwahi. Wayron pa siya naraak magpasampay hakatan manusia. Sehingga timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Pagpasampay na kau, dahin doon hamangalaw lasya mo masuukmon kayo. Asabab din dito, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyatawag niya in mga tawrin nun Makkah. Hawayron pa nagpawajib kanin Allah subhanahu wa ta'ala, magpasaplag sin agama Islam, limugayin Nabi Muhammad 2 tahun, nagdakwa pagtawag ang dakwa to sirriya, nagdakwa sin dakwa tapok, wayron nakaingat ingkatan. Puwas na yung 2 tahun ang patimurin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nang daaki magpasampay in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito hato, timindog in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nun Makkah, nanawag-tawag, tiyawag ng katan bangsa, tiyawag ng katan nakura, lawla siya inaiwan sindukay yung taring hato. Dahil doon man na pun sila katan, law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unubaha law niya, bang aon hibay ta kukanyo ray nun haliw sinbudya kumahakat baha kamu. Law si mga bangsa Quraysh, ma jarrabna alayka kadhiba, wayroon na mo pasab kaulong niya kaya sulayan nagputing. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanila, qulu la ilaha illallah, pamung kamu la ilaha illallah. Dan dito hato timag na indukal simbang sa Quraysh kanya. Sabab kaya ingatan nila, in maksud sing kalima la ilaha illallah, hati na wayroon Tuhan mapatut pagtag-iipunan mat malaingkan Allah Ta'ala. Kaya ingatan nila, bang sila mamung sin la ilaha illallah, pasaun na yung kataan susumba nila, pasaun na yung kataan barhala nila. Di naman jari pagtuhanan ng katan piyag tituhanan nila, bat malaingkan suway sila magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito hato, timag na indugal si mga Quraysh kaniya, sampai ikaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakto niya si musujud pa Allah subhanahu wa ta'ala, biutangan intay kud niya sin mga luon hayop, luon unta biutang matukan niya. Mataud na hinang nila sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdakwa nagpasaplag halom si Makkah, nanawag-tawag siya inagi niya pamung kamu sing kalay la ilaha illallah. Yaw ni sabi yung murul yung mga amaon niya, ibang pasin kay manatay kud niya intao yan daw niya putingan. May kaning kaunan niya waktu pa siya wayrong nanawag-tawag sin akam Islam, inagi kanya sin tao halom Makkah hadha rajulun alami, amuna yan nusog kapangandulan. Hawak tumas siya na namagtawag sin akam Islam, bukun na kapangandulan in pangatud kanya, bukun na kapangandulan in pagtawag kanya, bat malain kan tiyawag na siya sin sangi pagtawag, in usog yan law niya, amo na yan usog putingan, in usog yan law niya, amo na yan usog magsisihir, bukun law niya wahi in magturun kanya, bat malain kanin yan sihir, dahil nga syaitan. Asabab din dito mga tayo, mahod na mga kami Islam, ayaw kita mainu-ino bang maita, bangaon deng hamanga manusia magpasaplag sin akam Islam, bangaon deng hamanga manusia mamagbog sin kasabunaran, asal aun nahadya kumuntara kanila, asal aun nahadya makasulang. Sa minsan pa Nabi Muhammad, siya rin sa rayo-rayo piyapanjari, siya rin sa rayo-rayo pangadatan, siya rin sa rayo-rayo manusia, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat turen jimatukannya. On hambuk adlaw nagdaway Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paula Taif. In tahun yaun bakura nawapat in amaun niya, baguray sab nawafat in asawa niya Khadijah. Halaw siya kasusahan nagdakwa nagpasaplag sin akam Islam. Di matungmat mat siya matupataif, nagpasaplag sin akam Islam, uno bahay pianghulmat kanya sin taurin doon. Tilo siya sin bato, sampayin iban niya, amuin ipatan niya, panaiban niya, hawak tuman siya tiluon sin bato, amuyat tin magtampan sin bato hasupaya rikugdanan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nagdugo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tilo nila. Amuyatin panghurmati sin sila. Ang kandawan ko mamog sin akam Islam, asal subay ko nagdarasin kasabar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihat turay sa inji matukannya. Sa Nabi Muhammad minsan bihat inji matukannya, siabaran ning kahalan katan, siabaran ning katan inji matukannya. Dimatungin malaikat amuin piyagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala simbul.
law si malaikat pangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kabayaan mo balis katunam inbo dini ipagtabon maun kanila ha mga nagpanilo kay mo nagpaminsa na kay mo hinangon namo. Uno baha nang indo abaha in Nabi Muhammad siksa unin manusia ayaun daganan simbo di mga manusia ayaun wairuun nang indo abihat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin agis Nabi Muhammad murah-murahan laungnya in mga tawhalam sing kauman ini asusungun aum darain kanila in sumud pa akam Islam. Bihat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mga hikmat niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya masabar sarta hihinang ng kawajiban niya dinun halam si Makkah. Limo kayang po tagtu tahun in pagpasaplag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinun ha Makkah. Wairoon do kayong piyasampay niya at malingkan amon ng tauhid pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu pagtuhan, may taayat to ilmu pagtuhan. Wairon pahindo in kainduha yung ilmu. Karena minsan na manusia nagsambahayang, nagzakat, nagpuasa, nagjihad fi sabilillah. Bang nilari minsan kaingatan ng Tuhan nila. Bang sila nagtutuhan paparuang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di damatay man ang malibadat nila. Asabab din ito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpasaplag siya sinakama Islam. Nagpasaplag sin panawhid dahil na hula Makkah magkulang maglawihang po tagtutahon inlungay na rin doon. Dahil doon haon Hamakkah timurun dahil doon Hamakkah yaon halawm sin pagpasaplag sin pagtauhid in Allah subhanahu wa ta'ala piya wajib kan in pagsambahayang nagmi'raj in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito hatasin langit piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsambahayang kanya. Ya wajib man in pagsambahayang dahil nun hawla Makkah magkulang maglabi 2 tahun in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mambahayang dahil nun ha Makkah puas din dito hatu naraak na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala maghijrah harap matu pa Madina maglain dahil nga hula Makkah pa hula Madina maglain dahil nga hula kufur matu pa hula Islam maglain dahil nga hula syirik matu pa hula sunnah dahil dito hatu naglain in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hamak kaharap pa Madinah in iban niya Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Unubahin jimatu kanila. Hawak tu kaya ingatan si mga bangsa Quraisy batin siya maglain harap pa Madinah. Miyukain mga bangsa Quraisy karena timaud na Muslim hawla Madinah. Dahil dito man kaya ingatan nila in Nabi Muhammad maglain siya rin hamak kaharap pa Madinah. Inhinang si mga Quraisy mabaya nila patayon ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabaya nila bunuon. Sa kabayaan nila mamuno bukun hatambuk tao. Bukun hatambuk bangsa. Asupaya minsan mamaus in lawla siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sila makakaos karena mamatao din namuno kanila. Inhinang nila libot nila inbay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak tudumyat to. Timangad sila gumo in Nabi Muhammad ang panila puhingaon. Sumugawa asali malaikat Jibril biyahitaan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin mga jumatuyat to biyahitaan ni Nabi Muhammad ubusin Nabi Muhammad nakakuha rin halong bahay niya awayro nila kaya ingatan awayro nila kita inya tureng hapagparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli naglain na in Nabi Muhammad harap pahula Madinah dahil doon ha Madinah naghula in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta tiabok siya iban tiyay ma siya si mga manusia naguhula day nun ha Madinah iban biyag bukan siya hauno-uno jimatu kanya biyag bukan siya si mga bangsa manusia doon ha Madinah dahil doon man hayaun limo kay in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tahun dahil doon na ha Madinah ingka matauran sin ayat piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingka matauran sin mga amo pagpawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon na ha Madinah ingka matauran sin mga kawajiban amo pawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpasaplag in Nabi Muhammad ang po tahun dahil doon ha Madinah umusyat tunawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas sin ang po tahun hati niya inlungay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpasaplag sin agama ang po tag 2 tahun ha Makkah iban sinang po tahun dahil doon ha Madinah hati niya kauhaan tag 2 tahun nagpasaplag in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin agama Islam puas ding hatu nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil doon ha Madinah nawapat siya rin nun hawahi Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Hawak tuman nawapat siya di kumahagad inday nga mga kasahabatan sin nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Napun hinda Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu rainun hawa simbahinnya. Timatakat bang unin baita hatungod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dainun man sila napun namung hi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Agun-agun di niya matay masinin Nabi Muhammad na wapat na. Laung hi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Man qala bi anna Muhammadan qad mat sawfa aqtulu bi sayfi hadha. Isiu-siulong niya in mamung sinhi Muhammad miyatay na tantu-tantulong niya patayon ko siya simpudang ko ini. Mamatay Nabi Umar ibn Khattab bangaon imian inhi Muhammad miyatay na. Dahil doon sila nagtatakad-takad hawa sarta nakasudi Abu Bakar As-Siddiq palumbay hiya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Pagkita man ki Abu Bakar As-Siddiq bat nawapat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timindog siya unahan singkatan mano si ahlam si Madinah. Laung hi Abu Bakar As-Siddiq man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Isiusing kaunan na nag-ibadat pa Allah Ta'ala mattanturin Allah Ta'ala buhi di siya magkamatay. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat. Iban magtanturi isiusing nag-ibadat kan Muhammad mattanturi Muhammad na wapat na. Dan dito hato pagkain namayta i Abu Bakar As-Siddiq siya inamayta singkawapat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakpakin pudang daing halimahi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dito hato nasusay mga manusia in mga sahabat din nun haram si Madinah sampai miyabot man in waktu sin sambahayang hawak tuman magbang hi Bilal ibn Rabah magbang na siya bang mabot in waktu mamung siya sin Allahu Akbar sampai mabot mattu inbang niya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di niya matalus inbang karena tumangis siya bang niya masabot ingan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumangis day sabi mga sahabat nakarungog sintingog nakarungog singan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa minsan bihatto in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sin insya manusia sadya biya sinasabot sing kita nyo mattanto din katan manusia wayroon duwa in hipagbak niya bat malayin kan hipagbak niya ra in kamatay niya. Nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa in aram Islam masih buhi masih timitindog sampai paadlaw kiamat aw in aram Islam minsan panawapat na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katu pangasup halam sing kubul mawajib ingatun sing kita nyo amunin pag-ingat sin agama Islam. Karena lang si malaikat halam sing kubul madinuka uno lang yin agama mo. Hindi pa hadun niya ingatan abang unin agama mo. Ingatain agama mo amunin agama Islam. In agama Islam amunin agama piyang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuray sabinin agama singkatan kanabihan. Amuray nin agama ni Nabi Allah Isa. Amuray nin agama ni Nabi Musa. Amuray nin agama ni Nabi Ibrahim. Amuray sabinin agama ya po na tu Adam alaihi salatu wassalam. Amuray nin agama Islam nang Hindu iha manusia mapag-ibadat matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nang lang ihakatan maksiat akatan kakahinang nusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam amuray nin agama jukup wayroon na kulang niya wayroon na labi niya. Asarap din dituri na manjari di na magkaunahan in agama Islam ganapan pasimpikilan-pikilan si manusia. Karena in agama Islam agama jukup long sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum hadlaw ini long sin Allah subhanahu wa ta'ala jukup kuna kanin agama niyo wa atmamtu alaykum ni'mati iban dihil kuna kanyo jukup kuna kanyo kanikmat-nikmatanku wa raditu lakum al-islam dina iban nagrida na ako in agama Islam amunin agama pag-agamahan niyo. Amuray nin agama tatay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ada pun indo kayong agama minsan pabiyarin yung pag-ibadat nila di datay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isyusin mag-angan-angan mag-agama pero kayong agama
di datay maunin pag-agama nila iban haadlaw akhirat makalamod sila daing ha mga tao nalulugi mura-murahan tubtub na sadya rin diin pangadyan sing kita nyo mura-murahan ingatun na to ing kawajiban sing kita nyo hari pa kita nyo makasubo sin malaikat haram sing kuhul daing di pahadun niya hatiha bang hisuin Tuhan mo hatiha bang uno in agama mo iban hatiha bang hisyu in nabi mo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.